بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنبدأ من حيث توقفنا. tugenda kutandika etwakoma tuli mu kitabo kyaffe kya buku Iqra mu muzingo ogwokusatu biidhnillahi tabaraka wa ta'ala, era nga twebaza okitiibwa Allah akyatuwadde obusobozi okutuuka mu kaseera kano nga tukyasoma. Tumusaba akkirize omulimu guno gwe tukola ku lulwe. Allahumma amin. Naam, wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran fi dunya wal akhir. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tuli wano enline twagisomye tutugenda jiddamu, tuli wano enediri esembayo. Naam. Aha aha di ahaditha, okirabye? Ahaditha ahaditha bwekito kibya ahaditha nakadha ahaditha. Ekyokubiri tuyina tuyina wa i wa i wa i la wa ila hi wa ilahi wa ilahi bwekityo wa i wa ilahi, okirabye? Wa ilahi hakadha. Tuli wano bi ya mi biyami biyamini bi ya mi ni ka biyaminika hakadha biyaminika, okiraba? Biyaminika biyaminika biyaminika. Kitegedde nga ombaka atugamba sallallahu alayhi wasallam wakul biyaminika liso omukono gwo gwa ddyo biyaminika. Akasema tuyina li a nabagamba nti lam alif nziba okusoma muko kuba katandika naye yo nga yo osoka soma lam, empereze soka ebera ku lam. Kati wana empereze soka iliwa kaswa ne fatha iliwe esooka, tukiraba nti kasra yesooka, kitegeeza nti kasra yeri ku lam nekibeera li a, kitegeeza nti lamu ina kasra then alif ina ki ina fatha nekibeera li a bi li abi, okirabye? Li abihi li abihi li abihi sa hi sahiba sahibatihi 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 bwekityo. Ekisembayo kiri wa a eneri a wa a khi wa akhi ri wa akhiri akasembayo hi wa akhirihi wa akhirihi
okirabye wa akhirihi okirabye wa akhirihi bokityo barakallahu fikum jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.